Тэгэнче 904-д бир ыллаа тери болта. Төддөн 2 ыллааха атыджайер боллаа була. Ылбыттара. Оллан жайня Малта дайер гетиредден онда учумна лаары бит онно хыджан маран. Осер Байкал денгонно час бары онно жан холбауттара. Онтан төддөн 2 ыллааха жол ара битүтүер булва. Төддөн үс сагаланыта булва бите до хайда дуча. Ите Курскай дуга денга станция Волохоновка денга тибиппит. Онтан жахаты инне Украинанан, Польшанан, Германия, ирика одара денга титтим. Онна билен хал бан алып булва. Тахери Япония боларын биле алалар боллар. Бигине би жасбитен тиен Химияха Озар Байкалга албыттыра. Ağıttaqbıdan büppite tığınçı 900 tüddüm yesillah heri. Xanandan bulyada tappata ölbakini tuaqta siyebede bide. Nehiyan asbittere vallar bilin mehin yalan hıtıyamete. Adım bara attan yedi xannema. Tuta un vaqta putta hıtıyamete.